Tunggal oras lumalagip ko, day diyal daw anyat ragsak nagkarika anapod no day tayat indaton mo ngemanyat sa tinarik na daim inut nagpukaw day didungong ken pamateng nagpukawen nulwati umarimayan malagip ko day di pamateng ayan paay kanyak agasat kaano amamenga natiliday akalakamak sa dinuitan day di karkarim asisyak wen sisyak lang si ayaten sapsapulet day di bara iti pamate inparit nang ngem sa dinno tinapanam siya kinsalang lulwati umarimayan malagip ko day di pamateng ayan ayat sa narsaat ipaay kanyak nigasat kaano amamenga tiliday akalakamat sa dinuitan day di karkarin asisya